Evo, kao što vidite, priroda je mnogo lepa i to je dobro. Evo, nastavljamo ovo snimanje. Nalazimo se u brdima, idemo ka maloj banji Jošanici, ali smo vidjeli ovaj mali predivan verski objekt. Želeli smo da dođemo do njega, da vidimo šta ćemo tu da pronađemo. Vidite, mnogo je zanimljivo u prirodi gdje nigde nikoga nema, ali eto, ljudi se potrudili da neku energiju, evo i tu i zvonik koja se nalazi, tu je malo u ruiniranom stanju, ali eto, ljudi to malo doteruju, popravljaju. Evo, ja ću da skolim ovu granu odavde sa puta da bi mi došli ovde do ovog malog dela. Vidite, to je zvonik na kome nažalost nema zvona, ali vidite, to je malo očišće, tu su i neke šljive i da vidimo kako to izgleda kad se uđe u ovu crkvicu. Evo, tu je Vesna, ona je otišla, evo ga i naš, evo da vidimo, tu je ktitor sveti velikomučenik knez Lazar, evo vidite i to. Ovdje vidite i ovo prikaz Majke Božije sa Isusom Hristom. Ovdje je i taj ikonostas. Vidite kako to lepo izgleda. Evo, da vidimo i vrbica, znači verovatno je to zaštitnik ovog hrama. Vidimo kako to izgleda i unutra. Da pogledamo, vidite, vrlo je malo i sve je tako lepo, skockano i harmonično, da je to predivno. Vidite, ima i tu i večera sveta. Evo vidite što je ovo, da upali tamjan, da malo prizovemo te duhovne energije da se osete. Da vidite, kaže, Vida Čaba, ktitor, 3 puta hadžika, podiže ovaj hram Svetom Lazaru, čast kosovskim junacima i svoj rođendan Vidovdan za zdravlje svoje rodbine i pokoj dušu molim rođacima 1990. do 2002. Eto, vidite, znači tu je i poruka ktitora i stvarno fantastična stvar i mi smo to videli i sad mogu ovdje da ugasim kameru i to je. Evo, došli smo u banju, malu banju Jošanicu koja je na putu za svaku banju, to je sve u tom podbrtenskom kraju. Evo vidimo kako to izgleda unutra, to je lekovita voda, tu se ljudi tretiraju tom vodom da bude bolje, da vidimo kako je temperatura, ovo onako voda pristupačna. To lekovito blato, vidite kako je to priroda. Vidite, evo i ovde. Igor je otišao sa Vesnom, ne znam, otišli su gore, verovatno, do ove kućice tamo, jer tu ima jako puno objekata koji su, nažalost, zapušteni ljudima da dođu da uživaju u ovim lekovitim svojstvima i blata i vode. Kao što vidite, sve ovako zapušteno i mi smo ovdje jedini koji smo posetili nešto koje se polako ruinira i nestaje. Svog prijatelja Igora, kako pre je bio veliki, a sad je još veći. Na sve strane ima da izađeš kod dečko od 18 godina. Da vidi kakav je, pogledaj ga. Kad mu priđeš. Samo ono ovako izgleda, kako i ja izgledam. Sa svih strane, ali izgleda. A sam neki Gilgameš, a? A možda i Godzilla. Gde si se namazala? To se ušilo skroz. Evo, malo slikamo Vesnu, malo krov, pa se spuštamo na glavu, ona je kao namazala se, a ono kao da je malo pravila brašno, pa ruke bile brljave, pa
ona namazala, gde možeš da budeš namazana kad si u bluzi, vidi vi ove momke. Se prljam, odmah vidi. Ona će kod kuće to da uradi, neće pred ovim finim momcima to da radi, kaže, vi ste ružni, a kad se namažete onda da se i preplaše i ptice i sve živo. Kaže, ne smijem posle s vama se vrati, moram peške. Eto, to je to. Evo vidite kako je priroda. Sve je lepo, nažalost zapušteno i to je tako. Evo nas u Maloj Banji Ješanici. Približavamo se upravo objektima koji su nekad funkcionisali pre 15 godina. Jako lepo, ali onda se desilo ono što se desilo, koji u mnogim detaljima u Srbiji. Mnogo toga je propalo, nestalo. Vidite koja je to divna priroda. I idemo sad, kao što vidite, idem po trotoaru kako to sve propalo. Ne održava se, uopšte ne interesuje ništa. I ljudi, samo još ovi meštani i po neko turista ko dođe, ko malo dožive nešto lepo, ceneći ovu prirodu koja je zapuštena, koja je ostavljena samoj sebi. Dobar dan. Evo ja malo da dođem do ovih izvora, da vidite koje su to sve vode. Ovo je prava banja, kao što nekad bilo, vidite, sumporna. Evo gvozdena. Te vode. Gvozdena nešto i nema, izgleda presušila. Jedino sumporna još radi. I da vidimo dalje šta ima tamo. Vidite koje je to božanstvo prirode, tradicionalno pokrivanje krovova i sve to zapušteno, propalo, nažalost. I to sad, koliko malo meštani pokose i srede ovo, to je to da neko nešto i vidi po te lepote koja je zapuštena. Evo je Somačna, evo je Gvozdena 1, ovo je tamo bila Gvozdena 2. Sve te vode lekovite imaju svoje svojstva i ja ne bih da pričam o njima. To bi trebao neko pozvaniji i stručniji od to da objasni. Ima toga još, jer ovo je jedna izuzetna banja, mala, ali vrlo funkcionalna. Vidite po rastinju, tu ima malo i čempresta, tu je leska, evo vidite jelke, jedno tamo i breza, vidite ima tu svega, samo što ljudi nema koji bi to održavali i učinili da to bude dostupno mnogim drugim ljudima. Mi o turizmu samo pričamo kad mogu da se zarade velike pare, kad su ovako male banje koje su mnogo lekovite i funkcionalnije i vrlo dobre za zdravlje ljudi. Nažalost, one propadaju i nestaju. Evo, Vodenice iz 1888. godine, kao što se vidi, Vodenica. Nažalost, malo vode, ne može da se radi, suša je, ali evo ulazimo unutra, tu je vlasnik, on malo radi, pokazuje brašno, kakvo je. Gledam u Boga da će da padne kiša ili neće. Vodenice iz 1888. je tako? To je zvanično 88. i naše datira domaćinstvo iz 1821. godine po nekom mom pisanom dokumentu koji poseđeno naše. Možda i ranije, ali to je to. I radi bez prekida. Bez prekida, nalazi se u sklopu kuće, sklopu domaćinstva. Tako da, trenutno to je jedna od najstarih Vodenica. A vi ste iz kog mesta? Subotica, Beograd. I gospođe Ovo je sever. iz komšiluka. I Srbija, centralna. Centar sve. Ona je iz Vrmđe. Ja sam iz Beograda, sam tu u Vrmči. U Vrmđi ima onu vrmđansku oazu, to je njeno selo. Evo. I to je to. Malo smo oduzeli vremena, izvinite. Ništa.